Manzeleke si akibeba. Haya. Ukiingia YouTube utapata naitwa Brian Mtinda. Hai. Clip Studio. Yelele. Ya kanisa wake sakibeba tangi wa serious Yesu ndaila utoka kwisi ya kanisa wake Zeleke sakibeba tangi wa serious Yesu ndaila utoka kwisi ya kanisa wake sakibeba tangi wa serious Yesu ndaila utoka kwisi ya kanisa wake uchekie nuwe mbingwa ibono baba dhikweni uletone muambai Ito ni kwa kumwene Malondu mangai ukaluluti chakanwa kwingai Niwe mbingwai bono baba vikwene Ulitwe ni muambai Ito ni kwa kumwene Malondu mangai ukaluluti chakanwa kwingai Zeleke sakibeba tangi wa serious Yesu ndeila utoka kwisi ya kanisa wake Sakibeba tangi wa serious Yesu ndeila utoka kwisi ya kanisa wake Yesu na ukite mwana. Haya. Pata kilumya ulumye kila upete uimio tangio waku na kidhilio na kutetema Yesu ni ukite na itubie pokoni kwake ulumye kila upete uimio tangio waku na kidhilio na kutetema Yesu ni ukite na itubie pokoni kwake kubadhula nangano netha muine londu tamuemi vinda yangetha kubadhula nangano netha muine londu tamuemi vinda yangetha Zeleke sakibeba tangi wa serious Yesu ndeila utoka kwisi ya kanisa wake sakibeba tangi wa serious Yesu ndeila utoka kwisi ya kanisa wake kanuyu ubikie kila mundu kila konai Yesu ni ukite na itubie pokoni kwake ubikie kila mundu kila konai Yesu ni ukite na itubie pokoni kwake Yesu ni ukite na itumi Oya uvoyanzi Yesu ni ukite na itumi Mausio wende anyana Yesu ni ukite na itumi Yesu ni ukite na itumi Yesu ni ukite na itumi Mama Yesu ni ukite na itumi Yesu ni ukite na itumi Muiva kila mundu Yesu ni ukite na itumi 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 Alama useo mukaiva Yesu ni ukite na itumi Alama useo tukaiva Yesu ni ukite na itumi Sana sene wasome Yesu ni ukite na itumi Aha Yesu ni ukite na itumi kokoni Alamela mwako makunangia Yesu mwako masio. Yes. Alamende ando Yesu anarudi. Ukanyowi kila mundu. Tito we.
Chinja. Yesu ni ukite. Suji.